sa iti may panggap iti Aluling Bridge. Okay? Antay pa nga umululog. Diyan tayo pa lang iti ginggingat ti bambantay kagayong gan kakabsat time mat di jay ili ti San Emilio. Iti matayan apo dati gayem tayo nga mayor ni Mayor Ferdinand Ferdi Banwa kagayem gan kakabsat. Ket di jay manan nakapantayo kadagitay na uuneg nga barangay iti Tiagan ken ditoy na imat barangay Matibway. Pangkami di barangay Matibway talo nga sitio dayjay sa kami napanda di maudi nga sitio launay kakaad-adalaeng iti silaw idi Marso. Daji nga sitio dati ka gasera pala iti susarenda. Yung baglaki din tayo tatak at adda datoy proyekto matan ti LGU manaki partnership damat iti Iseco iso nga addan datoy silaw damat di jay nga sitio Masiwsiway gagayem kan kabsat ngam amuyo ka di nga iti datoy kastoy kasulinak adda yon di jay ti boundary dispute ti Abra ken Ilocos Sur kagayong ngam sa tinabayag nga dandanida sa pagtinagbatan ditan ket adda daytoy naimat naidumduma kasano ta nga explain na yan dato na di na tumakibaga nga explicit lyrics explicit content kung nadaan po datoy ket may panggap ti may nga ukis ti kayo may nga ukis ti kayo nga awagan de DJ iti pakak. Pakak kunana ape da stoy kadi kada di mela pakak ditoy babah ko nami kahaan ko na damat. Amumi ada di pakak nga bagbagayo kada tay madengdeng ti bunga na kuna damat. Arimas ngem datoy haan datoy ko pakak pakak pinagan na alaen mi da ukis na kunana. Ket dati ti pagbalinon mi nga kasla panty liner dagita sawa mi kunana ni iti nakauman-uman tayo may sapi ka nga barangay treasurer dato yapo ni Apo Dominador Tiwali ti barangay Matibway istorya na dita ka uray ni bakit ko aga nagusosar mi idi una impatawid mi pa ka di manugang mi wala naman ngam iti manugang mi ke moderno da di mo kay ngosarinin wala na dati ko may sanga napatagmeten nga paset ti kultura mi ditoy San Emilio na datoy panagaramid ti panty liner no jaka mo no ustuda di termino tayo dito baba nga panty ngem daji kanu ko talaga nga datoy astoy ti istoryana ata no makaramid ka kadajay mangala ka ti ukis aji kayo nga pakak ket payangyangam ti sumagmamanong aldaw tano medyo mayangyangan na magango basit samon total taltalen batbatem kasla daji kumakapas ke batbatem tanog baling telaw no fabric gagayam kasima taltalan di ka dumingpis nga umingpis ag sisina ti linabag na ket umingpis agbalinton nga kasla tela neto gagayam kan kakabsat ay ka numalpas na jay ilabamon ati danom yupar mo danom gawgawam no lumamuyot mo't siyempre ma panty liner nga raw no nalamuyot taon wala naman ket adda ti aganak ayon adda aganak nga asawa da dayjay iti ipausar da ipakulili da gagayong kakabsat ayan di panda sila ibaag da kung natay manlaengan ibaag da dayjay nga awagan da iti Cuba dadyo finished product apukot awagan da ti Cuba dadyo ipakulili da na awagan da ti Cuba ke dadyo ti usaren da no nakaanak dan 1 to 2 months nga usaren da dadyo apo kasla ipangabung da nga raw ket ti resulta na napintas kun ata sika napintas tadaji puerta ti babae external genitalia una tayo gagayam in medical term okay ket agtalinaed nga nangato very firm or intact kun natay kuma kaya nasawaan kasla pala ang nati puerta ti balasang
Dagitoy angatan ka, all natural dato ya gagayam kan kakabsat. Angat sila dagitoy malaklako da nga pampa. Pampa. Kunada dita kan ko pampa tagal kada ko kan. Di ba ada dagitoy laklako da pampa sikip. Sabon na pampa sikip mabuy-buya yung mga tadagitay ti national television nga ore dala pakay dardaruman no dagitay mangbalbal na ibo. Ngem ditoy idi pala ang unana, dagi di pala apuda nga babakat, usarin da dato yan. So nga, pati di asawa ni Mang Dominador Tiwali, ay kat, ipagpanpanakil na nga, napusaksak pala. Medyo gagayong kan kapsa. Nga mama nga di ta tinagpatinggaan, dato ipanagsuki-sukmi ata, baka, siyempre, lalaki mo din na interview yun, kung na yung tugi day, napangkam ng biro, di jay, Sitio Masiwsiway. Dadya ko natin nga ron, nakasulsulina nga lugar. Ako dita, napanlainruar yun ti baul na. Dadya, idul-dulin data, napatig nga ron kanya data. Nga Cuba. Ngayon kakabsat, pakita na, dadwa nga Paris. Ako, impapigam na pa yung kanya tayo mat. Nagpicture tayo pa yung mat. Kaya, so dadya, kastoy sir, kunana, siya ka 55 years old akon, kunana, ni Manang Candida Patindo. Ngayon kakabsat. Ang mga pagpangas ang very firm pala. Ano, ito pala atiwan na balasang na ni Manang Candida. Kan, take note sir ha, take note. 8 tinayanak ko. 8 tinayanak ko nga mayat pala, napusaksak pala. Najay gagayam kan kapsat. Kan, kunana pa'y nga dagitoy anak na nga naganakan kan dagitoy mamanugang nan aka impausar naman. Impausar na. So ka po na nga very happy dagitoy mister dito San Emilio. Jay gagawin kakabsa diti kaslatay may nga tradisyon da dita. Jay Cuba nga Pampa kanyada gayong kan kakabsatan. Payawid na pa kidi kanya dadyo mamapay mo lang di pagusaray so ala kay dulin nyo kung nagtamok nga napatagmat iti tribu da uno iti lugar da si Ciudad dajay nga Cuba gagayim kan kakabsat. Of course modernization nga rod katawanan da iti mayat nga agusar kada gitoy inaudi nga kapututan da yung ipampaganit git da palaan nga rumbeng nga usarin data nato yung aron ko usarin ti dagitoy paila ninuno da idi kas makita ko damo ebidensya tayo napintas mo resulta na so nga rumbeng nga mayala-alatiw dato nga tradisyon kaya dagitoy na yung ubing nga henerasyon mi ditoy najay ti kunamat apo dagitoy dua nga na-interview tayo di jay Matibway San Emilio. So adtoy mga rod mismo nga isudan ti agsarita tada di ka inyintro taylaan na may mayat no sudan ti mga istorya tandi yung to ibagbaga manglulukon sa mo dato yung kunayon to gid dagito yapo nga istorya ti haan yung nga makita dito'y sentro dagito ikat makita laeng di jay sulsulinek nga lugar ngem mas interesante pa ya po nga amuan dagitoy nga damdamag manipod itigingat ti bambantay. So adtoy nga rod ni Apo Barangay Treasurer Dominador Tiwali kasama ni Manang Candida Patindo para iti panangipanagnek da iti kinasamay ti Cuba. Yan sir, kinapudno na kat adda ita nga kayo ditoy. Panpanagalan mi iti pakak. Okay. Ket no kisam da jay isu da ti makunkuna nga Cuba. Nga usaren lagi ti babae nga aganak. Tapno ti kasta da jay puerta. Ako na damat nga bumaba ka no da jay no kan anak ti kwa tapno natip-tip ka nga gumaraw. Usaren da jay. Kaysa da jay napkin nga usaren da napinpintas ka no da jay. Da jay kayo nga pakak. Ukisanda. Okay. Sadan to ibilag, into no nabilag, gilgilin da, taltalin da. Okay. Taltalin da, tapos tikas tagat lumukay. Tapos no lumamuyot, kalpasan na ibilag dan tumanayin, igaw-gaw da, ibilag dan tumanayin,
mabalin to nga usarenin. Okay. Ta nalaka nga malabaan da jay, hanga throw away da jay, napintas da jay, nabakid. Ket mabalin nga ipatawid mo pa, uray Okay. si ka mabalin mo ipatawid ijay anak mo. Ket agenggana nga makitam tulat nga agrunot, agrunot jay kwa, jay agsotsot. Nukuba kayat nasaon ko na da, kasla ipasakay mo, pantiliner, well, Okay. pantiliner. Oo. Kaya sa kanto ibarabad dito yung mudlaan, tapos tikas na matengel, jay puwerta. Mga insigun ka dagit ito'y nagusosar, mga 2 to 3 months. 2 to 3 months, Ay. manipod yung panaganak mo. Ayun. Ageng gana nga amom yun, no, aganak namin jay babae, adda jay puraw ngay nga rugit, jay rugit. Ageng gana nga ka jay rugit, sa munto mabalin mo nga katen. Kinapudno na kat oray ni bakit? Idi pa lang ununa na isuti istorya dagiti babakit kat oray siyak. Kapadasan mi kini bakit data. Ta isuti usar na yo nga nagananak kat napintas. Kadagitoy barbarutat ta nga bingain. Maalas dan samit nga mang usar. Okay. Ngem kadagijay kwa ta dagay high technology kayat dan. Ngem dagitoy han nga pala nga makabael kadagijay kwa. Dati pa lang usar na dagijay. Kindi supay ket diti idagadag lagay kwa no lagay hilot ang paanak isuti idagadag lagay ta malaksig mo pan kadya hospital are Ano yun? i-applikal dan ajay na high tech metten. Ano mabalin handa ko mga pukawon lagay ta experience dan ron. Nakita dan nakapadasan dan nga napintas nga usaren. Dagiti ubing di kayat da modernaw. Nga handa nga magkat da jay ada pala agus usar. Toy nga kwa usaran ti aganak. Okay. Tapno dayay ti aganak. Haan nga agwaywaya. Kukumpet. Kumpat. Kumbet. So, Kala ti ubing mo ay balasan Kas la virgin manan, kasi na. Isu na lang ano, di tao nga ba, bumakit-akit. Nalok kaya na, nalok nang. Nga kasi ti balasan nga natangkeng. Okay. Ngam no ti agusar itoy, uray no bakitan, uray no aro ti anak na, makanyak, walo ti anak ko. Walo. Way. Okay. Ngam ti bagay, hanga pa nang ipasaw ngam talaga nga Pala eh. kinuwan. Okay. Awan ti way na kasjay. So, talaga nga tunggal aganak kayo, usarin nyo dataw. Ura ay unos ti makabulan kasjay man. Maanusan ti talo ngam no uray makabulan laeng. Kasi ano tirik na usar mo ito, mo lang nga dati, makabudo, no, na Saan? maradradang ka. Haan ta, siyempre, agtutubo akong santo no, labaan ngamin daytoy, haan nga, aganggan nga kumarisang. No, pag, basta man na magalatan, tap no nalamlamuyot, nakastoy ngay, daytoy tanang magaunay. Kwa, nakarisang. Ano yung arti makunadyo ta, siyempre, dagi yung ubing tayo na ka, adang nga ta dagi hang mayatin, nga mangusar ka datoy nga kuba. I-recommenda yo ka di nga, usarin da kumalata. Un man, i-recommend dami ako, dagiti anak ditoy. Kasi day. Api, madamag ko man lang ta, dito man la San Emilio, tinakadamagan mi ka detoy. Awang ka diti, agus-usar ka dagito sa bali nga ili tayo. Aman, dagiti kinmam kamang pakamang mito akit iba kami nga usaran ta. Okay, so medyo nagwaras mo tayo nga. Una, dagiti mayat nga mang-usar. Kasi day. Okay, so anya makunayo apong agbuybuya mismo nga dagiti residente tinagsarita ti kinasamay datoy Cuba nga mang patalinaed ti kinapusaksak ni Mrs. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Ora dakit ti baba. Ay kadumanong kayo de jay sitio Masiwsiway. Uray pa sa dinon nga paset ti ili ti San Emilio. Tauray ni dating nga Mayor Lorenzo Bragado kaya talaga so nang i-introduce kanya ta idi datoy. Boss, ano ito gayom tayo mat. Ex-Mayor Bragado. Datoy ti pagpampanakal ti San Emilio. Wala naman kat so itatak kat ada natin gundaway tayo nga makaarami diti istoryana. So nagitay mister. Uno rin nagitay misis nga syempre data ka agbalinan nga paset ti beauty regime ni bumaket ket hala padasin nyo ti pumasyar di jay ili ti San Emilio ta kay kumita ta isuro da kayo dagiti babae di jay ta
Amanggaya, manapus-pusaksak na gini babae ti jay. Ganyan, kakapsada yan. All natural. Bahamon na kita sabon nga, pampasiki pa. Pangkaila dyan, Cuba. Dahil Cuba langan. All natural. Awampay ti ganabong nga tayo, baka makaala ka, gadil mo. Apay kayo di nga haanan. Kas nakita yun mat, imbaga niya po dominador. Di interview na kat. Haan lang ba nga pagtapal or pangtiliner to sar na data sir kung na naman. No agbubudo ka at the skin allergy, i-apply mo mga umuna dajay coconut oil, dajay lana tinyog. Dajay yung tagbubudo nga paset, sa mo itapal dajay kuba, itapal mo dajay kuba. Ket maup-up dajay budo na, may katibudo na, ken mapian pa dahil no dadagitay nagtubon nga gaputi kakukudkudan ko na ay ket mapian gapo ka datoy nga ukis ti kayo ti pakak. What can you ask for? Buy one, take one. Na dyan nga, 2 in 1. Gagayong yung kakapsat usar na daytoy nga Cuba. Alaga ta dadon tupay, itintay pagpapatangan. Iti daytoy programa to yung Morning with Antukoy. Kalpasan dagiti pamalagip mani po diti studio.